Uyu niguo muthenya uria Christina Auma muikari wa Nyakach Kaunti ya Kisumu aretereire muno niguo oke acanjamure ageni na tabarira iria arabangite na keronia bangi aigogo na riri ekinyie tene no oriria gutonyaga kiharo-ini giki akorerera hema igikunjwo ite igicokaniririo na bendera ikiguithio. Mifango ya gutabanio kwa igogo na riri ni magukanjitwo no dauma na ripoti. Roho yangu mbaya sana. Sasa wakubwa yote namwambia mimi ukuje mapema sana kama maneno bado kutokana. Hii maneno hii misuri kweli. Sasa namupa mimi let down. Naweka mimi down. Auma uria wena ukuru wa miaka 64 na ni murutwo wa kirathi gia 8 ni arituhirwo ni ndeto eno tondu egwiciragia ni akuonia muingi maciaro ma githomo giake. Hii maneno hii ni misuri kweli. Nafanya mimi aibu, namupa mimi aibu mbele ya watoto. Sasa mimi nakuja na uniform, hakuna kitu mimi napata. Hatiuma no ndungi tiga we gucoka uria agukite guko agitiga mihango ya gutheria kiharo giki igithie na mbere. Nakuo kaunti ya Migori gikundi giki kia athongothi gigukinyite tene na nyana keci cikambiriria kwihariria uria magucanjamura muingi no mahinda matathiete muno mona ite ciageni ciambia gucokaniririo na bendera ya guithio kuonania ati maambura maya matikuhanikaga. Tukapata yani hakuna kitu. Sasa inabidi tu turudi zetu nyumbani. Lakini hatuko tumelipo bado. Onjoria aria makurehete motungata mairio gia kunywa ondo mwe na mashini cia mugambo gatagate ka indo ingi onao mecieheria magitetio ni gutharara kwa igogo na riri ria Mashujaa. Na kwa kaunti ya Machakos muingi weyumiririe na gikiro gia thi makiria gukiringithanio na miaka iri ingi. Ona gukiria uguo igogo na riri no rithire na mbere guko County Commissioner wa Machakos Matilda Sakwa akiuria aikari kuhimbiria thayo hindi ya githurano na kurutira mukana aria mangigeria kwagarara watho. Ngiribotera Inooro TV getwo Karo Kenyugo Mwaura.